Cha bafowethu ngizizwa ngibusiseke kakhulu namhlanje. Ngoba ngibusisekile nje ngila kwaNongoma, ngisuka lapha eLinda, lapha kade ngiyolanda khona ukhiye. Laphana-ke eLinda ngithole ukubusiseka kakhulu, ngaphinde futhi lapha eLinda ngathola intshumayelo engakhile namhlanje ukuthi uma umzalwane ukholo ngokweqiniso akufuneki ubambele umuntu egqubuze kushona ilanga. uShembe ubakhiphile enkingeni abantu baningi abantu wena ababeselistini yokuthi ngibagqilazi, kodwa manje uShembe uvele wathi hhayi ngoba ngithatha lesi sikhiye nje kufanele kuyobusiswa kuphela inyanga enkulu lena inyanga kaJulayi. Esengisholo ukuthi-ke bafowethu ngakheke kakhulu namhlanje, kungilekelelile kakhulu nanokuthi uNkulunkulu ekhona emkhulu, ngize ngikwazi ukuthi ngisithole isikhiye ngiphinde futhi ngiyovula ngaso, ngoba kahle kahle ngoba ngichaza nje ukuthi isibusiso esikhulu kakhulu abantu baxakekile bayayibuza. Namhlanje ngizobaphendula bathi yini ngibhabhadiswe namakhosi, ngibhabhadiswe ubaba osemakhosi uNyazilwisu, kanti mina ngubani? Sengiyabachazela ngithi lokho kwami ngeke ngikwazi ukukuchaza ngomlomo ngoba kujulile wasezulwini, angithi yabo, ngoba phela manje lento nje isigqilazi yabusisa kuphela. Manje-ke abantu basemhlabeni ngeke bayibone ngoba ifihliwe lento. Yingakho nje ngithe bafowethu ngithethelela bonke nabo futhi abaney'nkinga nami mhlampe nangabakhubayo, ngiyacela ube ngithethelele ngoba manje intshumayelo engiyithole namhlanje esontweni kuthiwe kufanele sithethelelane, kufanele-ke sithandane, futhi kuze kwathiwa namhlanje wathi ubaba eShumayela washo wathi maNazaretha nonke ngobanila kufanele nithandane, nikhole ngokweqiniso. Ukholo waze washo wathi akuyinto elula ukukholwa, kodwa kufanele ukuthi uNkulunkulu uhlale enikhuleka kuye, sikhumbule ukube sikhole ngokweqiniso. Engicabanga ukuthi lokho kungenile emqondweni wami. Ngaphinde futhi ngayithola enye intshumayelo yokuthi umthande umakhelwane wakho ngoba uyithanda wena. Ngaphinde futhi ngathola ukuthi ngoba siya lapha nje kuJulayi, lapha kuJulayi kufanele ukuthi uma uya khona uye khona uklini, ngoba uze wathi silandele ezikhiye nje, kukhona isivulayo kukhona isivalayo. Asiyathula yasezulwini, thule 1 minute, khuluma leyo ntshumayelo 1 minute, Shembe thula du waqwaka esontweni. Akukho ngisho yedwa, ubuye ingubo emhlophe vele igcwale eLinda, ingubo emhlophe imbatha intaba. Hayi mina ngithi bafowethu umkhumbi mkhulu kakhulu ngoba umkhumbi uvuliwe. Shembe mina bengingamazi amaKrestu sewadlile, amaKrestu wathathile amaKrestu manje phela nje esefana ngene emkhumbini sengenile wathathe njalo ngani, ngokuba phela mangibizwe yibo nje phesheya angithi angibize nje mina ngisonta kwaShembe. Mina ngibizwe yibo abafuna mina khona abayibonayo-ke kimi, kusho ukuthi-ke labo bantu abathi emkhumbini wakwaShembe labo bantu. Number 2 ngibizwe eRome, e-Italy, kusikaPope. Angithi njalo futhi amaRome sesiwadlile njalo umkhumbi njalo nje lento ethi show baba injalo uyagcwala njalo umkhumbi, ngoba ngeke ngasho ngathi yiyo isonta ugogo wami wesonta khona. AmaKrestu ngizalwa kuwo, amasheshi ngizalwa khona, inkolo engizalwa kuzo, bese kuthi wonke-ke lamanye amabandla ngiwathanda wonke ngokuhlukana kwabo, ngoba angifuni ukuthi ngenze iphutha ngigxeke ngoba ngithe uma ngiphesheya ngafike ngabona iy'nkolo zonke zikhona, iy'nkolo zonke ngishizayo ngizazi zikhona lapho ngangikhona, wakubhala kuthiwa iZion, amabhodi hlukene ngeminyaka. Manje-ke ngiyacela ukuthi bazalwane bafowethu indlela lena yokukholwa ngiyayithanda manje leyesintu, ngoba leyesilungu yangixaka ngathi ngivele ngelinye ilanga kwathiwa uyabona le nkolo lena ekuthiwa lahla amasiko kuyo ngile ngafuna
kwathiwa hayi yafika nabelungu befuna ukuzodlisa abelungu abegwala befuna ukuzodlisa kube thina sithothobale besilawule bese silahla amasiko bese bedlisa ngoba kumanje nje siliphethe ngomlomo phethwe yibo omestic vesa mokusuka nje le msuko so Friday nje uzokugamanqa eBloemfontein uthi uthabuza ubani onendawo engaka uzokuthiwa ena uMr Peter manje kahle ngiyababonga nje bayabhiyoza basisibonge lethu hayi lutho lisekubo loze lilandwe nje ilunyaziswa yilo nje kuphela nakhona futhi amabhunu vela azoletha vela wasena plan ngoba phela lento namanje ngilokhu ngishilo ngithi hayi sofikile lo mkhumbi usuke ukubaba wenza iphutha uhlangabeza kwa-Transnet oluhandla ngathi mina yeyeye akugaxela abantu cha bafowethu ena angisho ukuthi amasonto enu ayekeni kodwa le ngubo igqokeni zwanini ngami hayi gqokani le ngubo awubani sekwawela shabafundisi abakaweli bafunde iBhayibheli ibhale ngiqinisile beze bebe ngamakhehla mafundisi uzoloku ekhuluma ngento angazange azafike kuyo angenayo experience yayo angithi yabo theorize mhlungu manje mina ngikhuluma ngi-example ngi-example bafowethu lento ayi bijule kakhulu lento awu kwamina ngisakhuza isimanga thinta ushamba shokhokho bami nomkhulu bami akuzange ngikholwa ngingazike njalo lemva kodwa nje ayi lento lena ngiye ngayicabanga ngingedwa ekhaya ngathi hayi lento lena isivunywe ngisho ezulwini nangaphansi komhlaba nenyanda zezulu zivumile lento